नियमी पासपि ठौँ यता चोपि जलाखालाया बखन नांगो सप्ति चंगो बखन छपुजना भया बखन नाख छट्या ग्वाये ठुके मु चोमी मुल्क राज आनन्द ख ठो बखन नेपाल भाषा भाइला त म दिनेश भुजु ख आ नेना दिस छट्या ग्वाये जिगो दिए भारतीय ठिटी वर्गीय डटुई टोकी त टटा दिए ग्वा लैगु चलन्डो पिन्छम पिसा बिचाया फोटो गजागु मुर्ख्याइ कि नासं कोए ठजा टोइ त न गुमेस्या कोसवेका गुमेस्या ठसवेका टेउ नाचुन तर ठजाको औचैफको परम्परा अभिमान व पूर्वाग्रह त केचना टेगले जिमे भारतीय मनु त ठो संसार हे कुख्यात ता चिनिया त वा अमेरिकन अझ ता अंग्रेज जसिबे गुमेस्ना सुना बिचाया फटासा ग्वा ठजाको न्याप्ले दैचुनीको सही ढोक्याटे अपो अले ज्याछि गुकै त तल्के नाटे त मात्र चुरुको ग्री छफ्टी देवगा फ्र कोट फिगो ढोटको पाइन्ट न्यागो अले टप हेड फिग ठे ठुकी झन्झट मरो अझाग वसै त टबेट हिकाट्नु चुनमा अले ड्राइकिल न याकाट्नु चुनमा थटियाटा युरोपीय शासक वर्ग त ताटपल्ते जुइटेंगो खन्यन्दु एमिको नीति वस्ता मनु देखि तर जिमुको निम्ति मनु देखिको ग्वाचाङ ख ओके ठिठी वर्गटे डोटिया भिन्न त किन त ठिठी पल ग्वाटे उले जिमसा ब बियाचना अले ग्वागटे उतस्का बिजोरको वस्तु ख ओके काव्यात्मक प्रतीक त नदु दसु कथा भयंकर नक्सा तस्वागो नाजागो सिंह ग्वा ठो ग्वा चुएपि तेजस्वी महाराजा नवाब अले जुजु प्रति वफादारका जग जाहेर पि अंग्रेजी सेनापतिको परिचय ख रहस्यमय तिन स्वागो ठुङ्ग्वा ठो सामन्त वर्गीय ल्योफले पि कुसी मापि वा ई नप हिलिमो पिनि मसिका ख तुमीको फ्लागो अभि जातीय अभिमान व फ्लागो कृतियाट छपानिपा नाबिया जुजमिसा बियोगो सम्मान या कापा वा भुवा मुठा लुया छुपति टिसा अले भटिचा जग्गा भु बायक ल्यंगो छु चीज दैम हो मेउ ख डुग्च ग्वा खास ठय वर्गैरका सिमरगो नव धनाद्य नोपि व्यापारी बुर्जुवा अले पसले वर्गटेसन लैगुपति ठुकी ठटियाटका निश्चित आकार मरो साललेसी ढोठे चुङ्गो ठो ग्वाइ त माग्न चुएकुए झ्याखिरिकन सुकिजियो ठो छौकठन शक्तिय प्रदर्शन न ख अले कुलिते न्यने अले टेबडुपि ग्राहकते न्यन तास कमजोरी मेउ ख निम्न मध्यम वर्ग व्यवसाय तेसन लैगो चारले च्याप्सिन ग्वा ठो छौकठन बच्ची सम्झौता ख अथवा ता परम्परागत पूर्ण ग्वा हो साहेब अले बारिस्टर तेसन ग्वा मटसे पिच्चको खाना टेगो कुर्जन शैली दठुया सम्झौता ख छाडासा थो वर्गीय पाल्पे सुखे टुक्क मुजु कि इम ग्वा लैना जुगो चुएचुम पि साफटे यल मयला अठिया नठन फै ग्वा दो कुली व कुए गरीब टेसन लइगो छु ग्वा न दो किसान टेसन तइगो ग्वा अठिया मेमेगो ताटेला ग्वा लइगो प टोटा जे दो अट्ला वो फुक्कन लइ पिन्ट मोलोन मुजु उकि ठिठिप समय परिचय न दो मानव भारतीय सरकार उकि सर्वाधिकार सुरक्षित न डटेना टौटु अथवा महाराज वा बडा मार्ने सरकार स्वीकृत बिया बिजाउटु छगु वर्गीय जुटेस मेगो वर्गीय ग्वाइ सैले खुयाकाल तासा उकि त बाला टाकिमको जिगो देश ओफियाचंग हत्याए त गुमेस्या ईर्ष्या वृद्धि जुगुट कारण व्याख्या याउया अले ठुकी या स्वाफु ग्वान प सम्बन्धित प्रत्येक वर्ग उपभोग याइगो ठगो अधिकार व सुविधा सुरक्षा नपन दुर्गान टाइगो अवश्य न विशेषज्ञ देशन याइगो विश्लेषण तस्क अमूर्त छारा स फुक्को कठय हत्या ठय ग्वाइ कारण रका टिफा फैम हो तर जिगो समाज है मनुटसा इमिगो ग्वाइ त बिगो प्राथमिकताई कारण प्रशस्त समस्या थना चंग तास पक्का ख दसुई निम्ति जिगुया गामे वंग छु दिन य ग्वाइ खकया छौ लफया जुल गामे टेबट्या बिम सेठ रमानन्द टिम बन्जाडु वा हालेट ने छोइ भा क्वाया चोमले संकट ग्रस्त जफ्टेके डंक डक्वा फुक अन्न न्याना कल अले लिप भा ठग्या मिल परिचय कथा व टेटला डुग्ज ग्वाटल समाज वइ ठगे वर्ग व हैसियत न पस्वाफु दुगो तर ग्वाय स्वामुको चोका काचक सुबेले व लैनाटो ग्वा ठुग्वाठे खण्डट ठुकिटा सुना उले गौरव बिचामया छारा सब वो गाय छुग्वा डुपे सक्ने टेठे जाफु जामी त रमानन्द के ढेवट्याके आटे पि रिनी त ख इमके किट वे ऋण या ब्याज फुली बाकी दैचुनीगो मकसद टिसा हो जगय बन्दकिया किस्त बाकीले नाचुनीगो मेउ खछु तासा वो सेठा पुरा पुरल मखो तर छु जग ठुग्वा वेक खूब होसना ग्वा पिट्टु पिगुया तर वो गामे मोगल पयको फाटाको छिसकन दो अन खा आजम खान नाइम मुसलमान चुनीगो वे दाबीकटा वे अजाजुपि मोगल साम्राज्य जसले काउन्सिलर ज्याचोपि अले इम खानदानी अफगान परिवार या सन्तान त खा आजम खान मटरिक भाजाओम बानेश्वम अले इज्जतदार मे मुनो ख
व ठुङ्गा लेना टौडो अले अक्सर लुया जरी डुगो वेस्ट कोट नाचनी म सम्पति नामे तर वइके बुछपी हे मरो टुङमिस्न खासना जिमटा गामे जमिनदार अले ढेबटिया बिपि साउटेसना इर्सेना छुटक ढाइगु ठासा उछम ठक अले घरानी परिवार वइमटका व वर्णन याइगु खफुक बक फुस्लु बाग छुम हो मेमेपि गर्की वो डेग या पुजारी टेस छुक स्वीकार या टासा इमी मोगल साम्राज्य जासन प सपुट पिन चाहिँ ख तर वो गर्टासा बफुइ पि दियोला कठ वो जमिनदार ढेबटिया बिमसावले पुरोहित सोम छुछुया मुर्गो अवस्था ठाव पिन ज्या इमके मेपनि पुरखौली प्रति असाध्य ईर्ष्या दु अले खा आजम खा कम से कम पुरखय वैभवशाली भगना विशेष जुसा दुमुख मात्र छुटासा खा आजम खा फुर्ती वर्तमान अवस्था पटिच अपोह अले वइके नापेको वैभव प्रति अपोह अभिमान दो अले वो उलिया मूर्ख न तर वास्तविकले छुटासा वेट ठौकने वो पठाउ छैया अपजगल जंका टेट है अटिक ढौ ढौ छनस्टे खा आजम खा बनियाठा कलामेसी नासे टिग टिस बुलाकी ब्रोटे त वन उबले व रमानन्दे डुक्चक वा वे ठग ठुगाठे चुनको चुए चाटुई काटौ खन ह गुबले निसे टुकोच नेपि बन्जा त खानदानी अमीर जुल शेठ रमानन्दी त व बुलाकी के न्यहे व पाउ कन्यन छ छुटाजन गो खा आजम खा जि मोटल रमानन्द न्यन छ सियो जि छुटाजन उटका गरा खान ढल छ गुख्न ठौ ग्वा चुकी त चुए सोका पियातल छ सोसा आमला जिगो ठुङ्गा ठ्यान चुनका का तुरन्त आम कुक्या ठगो हैसियत खन डुक्च ग्वा डेकी ठौकने बन्जा त उल्ग्या थुल्ग्या मुसु खा आजम खा आमथे टच्या दिमतले बनिया ढल ग्राहक न्याबले प्याच जितेको सिद्धान्त ठगो व्यापार बलका चोम ज्या उली ग्वा कुका कि उट छुहे मुख जिते यातना जिन्दगी माइ दुसा आम ग्वा कोका खा आजम खा जागे ज्यारल यदि आम खसा का कोकाल सिम फुजी थे चुंक छकिरे ग्वा चोका लाटा कोक्या रमानन्द ढाल का आज त क्य तासा आम त्यसै निम्ति छिट गुल्टेमा आ तासा खा आजम खा इज्जत लिन बनिया या खपिसगो जुक्ति वो च्याटुको मैन्थे नया हुन वेट नेट ने निम्ति अले वे ठ परिवार आवश्यकता तस घण्ट छ ओके व कला भुलाके निम्ति बनिया टगो पा अपुक स्वीकार्य त तर जब ठाउँ ज्यासिरेका व ल्यावन्तिन व खङ्गल के बनिया या ग्वाचोका छकिरजको कोसो मेगुलो अझ न ठसो अनि छ जिनपा चलाखी यात्ने है खाना ढाल छिगो मामले टिसे निम्ति सुहे बनिया मुबी भावे बीज न खा ओ न ठाउँ अवस्था गनके सरकार लुय पा फुक कोक्या बीरगा खेचो बिया चोंगडो जिगो ठो टिसन नपाए सवाल मखो आजम खाना ढाल तर छंगो ग्वाई चोका छफ अजुन जिगो ठुंग्वाई चोका थे चुएसो अनि खला छ मेखेरे ग्वा चोका ढुक्चै ग्वा ठ्याना कोसुकी ढुंगल कासो आम ठसोगो ग्वा चोका न कोका अले छंके जिउ ठ्या जाउ ग्वा दैमखो खन्जनानिस खा आजम खा बनिया ढल छिनपा जि एकदम कोमिल जुया छाडासा छि जिनपा व्यापार नाटल छि ठगो फाठगो टिस जिके बरोटल धाम छि जित फैच डुक्च जुरुका ढ्या डिमटे यदि छि अझ ठिकेको टिसा आदि टेहल ढासा छि धैजिउ ठे माने जुट जितयार जुया जिगो ग्वा आखिरे छिगो ठुंग्वा ठे गुन्चोनका ताको खमको आम ग्वाचोको कुकया छ खा आजम खा गर्जे जुल गुलिगुली व बनिया या ग्वा दुगेंको सोल उलिले व ठगो ठुंग्वा ठे चोम टाकल खा आ ढासा ख बालको ठिका दिस नापा बनिया लासंका ढाल तासाले खुरको ग्वाचोको कोसुकी मोक्ष जिछंगो गप मुए हिकाबी खान टोमया ढाल ठीक जो मेघ पटके छे जिठा व्यापार जना चाहिबले ग्वाई मेघ चोकन जिको क्या किने बनिया चलाक ज्या लिसबिल आम प्याच जो न्यन्स चंग सिम कोए फेटना चम वो गाई जमिनदार चौधरी छोतुरामा ढाल पक्कयामा न्यन्स चुना खन्जना चोपे किसान त पिमन्यामा छौए सले हाल खा आजम खान पाल्टलन से चाना वो टपिना अन फटाफट हुन तर वहाँ ठगो घमनित त तासा कोटले मुफ्त उकिले वहाँ पुर्खानी से डुगटका अभिजात्य वर्गीय हैसियत गठन ठुंग्वा छुना त अले वइको इज्जत हो हैसियत प्रत्येक ठुंग्वा त बनिया नकल यावले वे त असय गए मुजे वो छेवना सात पुस्तान से तैटको लुय सिक छफो माला हाक्न बनि थावना तल का आ ग्वाचोका कोका त हेके छ्रिया अवश्य खा बनिया तल तर आम सिक छकनी सुय हची ठुकै निन्टेच त गुलिमा न्याक जुसा जिटा मोटलो मरो तर छछंग ग्वाचोको कुकामा आजम खान लिसबिल व्यापारी खंकोचासेले बनिया ढल खा आ छि धैदि ठे जि ग्वा कोका अले वो चोसो ग्वाई चोका पिया कोसोकल तर जब आजम खान ल्याउन त फैलो व रमानन्दे ग्वाई मेउ चोका हाक्न वया ठौया ठुंग्वा ठे चुंग चुए ठसुया चुंग खंकल
लिप फुलाव चिल्लाद न हाल आम ग्वाटा छ ठाउँ हैसियत कट को मुसकल दासा छन्ट जिसाना बे टुकन्छ निम बनिया आसे खा आसे होसे चाछ छि थो मात्र ठुग्वाए भ्रमजको ख जुगो ठो ग्वा गन्छुगो ठ्या बहादुरी हो प्रतिष्ठा कठाय टाठे ठुग्वा ख रका ओ ढेबट्या बिम बनिया पिच्चुको ढाल जी ढयाचना जुगो हैसियत छ बेजटिया मटे आजाम खा जागा जुल का याकन कोसुके जी थोछ या मको खा छिके दुको फुक्कन टिसा जवाहर जिथा हया बरोटे असान जी थो या मको आट आशा बनिया मयासिली सबिल जिन जिगेचंग सारा बस्तु त जिगो भारा कुरा जिगो न वस अझ छे फुके तर संख्या आमछियागो ग्वा ठसोक जि सुए फैमखो आजाम खान ढाल ठीक जो यदि छिटा छुगो सम्पत्ति हो जायदाद ये वास्तवमरो ढाठ्या जिटा हे खसा जिटा मिया दिस अले जि ठो ग्वाचुन कोका बनिया ढाल अले ठुकेट जि पिचुका टेमल छु ठय मखला छु टापु आम पाछि जो समको चना छजा जेन्त सुयाचम जमिनदार बनिए खे खटना ढाल तर छ ठाउँ बचाउ पुङ्गिरहेका छु विश्वास दो आजाम खान ढल छठया पे टुकन्छ नेपिसँग गुब्ने ठाउँ बचाउ पुमुङको ए खसा आठ ठे फोचो बनिया ढल अठ खसा वो फोटे हुकन सिमको चोपि जाठो पे न्यामेस्ट सै न याके थ्री अफच त छुमाल ठीक जो आमके छु समस्या मरो जमिनदार ढल जे अले मेपि पिमुया अदालते साच बके या यदि बनिया ठाउँ गए आवन से कुछ काम मटल तासा जे वटा छिगो टर्म पिटना छ यदि वहाँ बचाउ पुरो मयासा अनि हास न्याना ठंक वम पुरोहित ढल ठीक जो आजम खान राजी जुल अले सिमको चुना हुका सलाचम लेखन दास फोचको तयारी त वो फोक न खा आजम खान न्याम जाठो पनि उपस्थिति ठगु बसु तो सम्पत्ति ल लाग्या त अले वो बनिया ग्वाए निखेर चोका कोसोकल अले वे हसियत कन डुक्चा बानिके ग्वा डेक त गुण टिकल खा आजम खान यावन ट्यामले अनशक्तिको फेतना जपि किसान टेट न्यकल जिम्बो सुल्तान ख शिवल छिमसा सुल्तान खान वै ग्वा विशेष कटन पिउ खना आइपि निल उक्त ग्वा पिया व ठग पुर्ख अले बहादुर परिवार इज्जत ला तल तर वटास कंगाल जुएको ल बाख ठनेको चल